Sada će jedna djevojčica koja se zove Mirela Buljubašić da kaže svoju lijepu poruku. Padaj silo i nepravdu, za mir padam na koljena, branit ćemo se majke i mi, zemljo moja voljena. Da li je i vama do mira stalo, i vi ratnici, saberite se malo. Jednu poruku želim da uputi i žena koja je svoje djetinjstvo provela u jednom ratu, Ankica Šalinski. Majke, ja sam došla ovdje 52. godine u Bosnu, nikom nije rekao crnog joku u glavi. Ja sam svoje djetinjstvo proživjela u ratu i ne dozvoljavam nikakvoj gospodi ni mojim unucima, da i mojim unucima priušte isto takvo djetinjstvo. Ujedno im poručujem, svoju djecu sam odgojila tako da vole ovaj narod, a ne da ubijaju. Hvala vam. Indira Mašić također ima svoju poruku za mir. Jugoslavija se zove domovina moja. Ona je samo jedna, ali suvoga zlata vrijedna. Ona je kao najljepši buket u kom je 6 republika i 2 autonomne pokrajine, za sviju nas stanovnika. Imamo prelepe gradove, jezera, sela i vode. Imamo najslavnije, najljepše na svijetu more. Slobodu smo stekli hrabrošću i borbom, jurišima, ranama, toplom ratnom čorbom. I sada, kad sloboda vlada, ne damo nikom da on nju dira i ne zaboravljamo kako je teško do slobode doći kao i do mira. Zato pazite vi tamo gore, što kvarite naše bezbrižno djetinjstvo, jer nas je tako mnogo ovdje dole koji hoćemo mir, sreću i jedinstvo. Evo sada i predstavnika djece iz Mahale, to je Alvina Hidanović, ona će da kaže njihovu poruku. Mi djeca Mahale dajemo svoj doprinos za mir, jer nema budućnosti ako nema mira. Jer nema, na našu stranu u borbi za mir stalo je gotovo 400 ljudi iz Mahale koji su to potvrdili svojim potpisima, koji se nalaze u ovoj svesti, a prikupili su potpise Hidanović Šejla, Hidanović Elvis, Puzić Sanela, Muđina Udjana, Hidanović Aladin, Hidanović Albina i Bakunić Aida. Ne dirajte nam budućnost, hoćemo kompjutere, a ne oružje. Evo ovdje su još 2 curice iz Skela koje su... Sinove za naše muževe, da živimo u miru, a poručujemo čelnicima naše opštine i skupštine nek se bore za mir i nek daju jednom svoj glas, sjednu za stolove, da se dogovore kao ljudi, da ne ginu nevini ljudi i nevina djeca. Hvala vam. Pošto smo dosta govorili, ja bih sada zamolio orkestar ili sve ostalo što može da malo pjevaju, a onda ćemo nastaviti sa porukama mira.
Thank you.